Ovakav je današnji dan. Komšije tu su odlučile palt. Ne znam da li su odlučili zvati vatrogasce ili šta. Ali ovo je naše dvorište danas. Evo ovako. Evo vam timelapse pogledajte. Oni planiraju još tog palta, oni će palta cijeli dan. Znači ja već tu pol sata stojim. Evo ubacit ću ovaj gumu. Kao čisto dvorište i kao razumijem, ali kao, gledaj sad, gledaj sad. Kako će se ovaj lijepi bijeli, koliko toliko možda i neviđeni dim pretvorit u crnilo. Evo, samo gledaj koliko će vam treba da se to desi.
Obožavam samo kako se vidi da je na Balkanu jer jedan radi, 4 gledaju. To mi je baš cool. A ne, isprika. Koliko njih ima tam sad malo? Tu ih brojim koliko ih ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ih ima. 7 gledaju, 1 radi. Evo ga, zahvatilo je gumu. Super stvar, dok oni to tu rade, ovi moji tu unutra imaju razmještavanje ormara i svega. Gle, evo je. Počela je. Počeo je crni dim. Kako moja mater kaže, nikad pape neće biti vam kod nas u dvorištu, preko logično. Ali ja se družim tu sa... Upa! Ne boj se, mačko. Ona je došla malo kod mene u goste. Neki dan su ju ostavili vani, pa je sad došla kod mene u goste. Super mi je osvjetljenje. Današnji plan, ovu žicu vamo eliminirati. Idemo vidjeti kako ćemo to sad izvući. Ova drva mi tu baš pomažu sad po pristupačnosti toga. S ove strane, aha. Imamo ovako tu jedan šarafak koji ćemo mi sad lijepo odšarafati, to neće biti toliki problem. Problem je, jer nije... Nemam pojma koji je problem, uglavnom neće se odšarafati. Znači gledaj ovo, vidi. A pogledaj, znači vidio, vidi. Ja to mogu rukom vrtiti, ali se vrti i ovo tu. Ova dugačka šipka. I kako sad ja to fiksam, to me sad zanima samo. Sad ću se popeti tu i onda ću tu žicu, ovu, skinuti sa tog željeza. To je plan. To je definitivno plan. Sad samo ću da vas postavim da u slučaju da upadne, da imate jako dobar kadar. Ode žica. I dalje je spojena sa bunar. Ali kao bunar ću srušiti kasnije. Idem sad prvo vidjeti da li ovo mogu odšarafiti. Evo ga. Sad samo ću da vas postavim da u slučaju da upadne, da imate jako dobar kadar. Hi! Nikad niste pomislili da će ovo biti završni kadar mog videa. Mislim, nije još kraj, imamo još jednu bitnu stvar za popraviti. Moramo ovo popraviti. Ne znam kako smo danas odlučili da smo baš biti popravljivi, da smo popravljati stvari. Dakle, moramo prvo maknuti. Vidite već problem. Problem ste već vidjeli. Znači, problem je... I to moramo fiksati na način, ne znam zašto sam sad ovo vratio nazad, na način da ćemo prvo maknuti ovaj 3 komada papira što smo tu sačuvali za nekoga. I ovaj tu. I čekaj, ne mogu ja baš to sve na podu ovako, pošto ne vidim. Aha, ima i tu unutra stvari, maramice.
Ok, da opravdam svoj smijeh, palo mi opet kad sam rekao maramice za guzice. Ok, sorry. Dakle, ovo tu se ljulja. Ovo tu ćemo samo zašarafit i nije baš toliki problem. Ovo tu bi trebalo stajati tu. Tako, lipo, bravo, popravili smo i ovo prije što smo trebali. Minus, šta je to, 4? Koji je to broj? Možda čak i 7. Možda je 9. Ajmo brojati 9. Imam od 4 do 15, pa jedan ćemo pogoditi sad. Zašto preskačem malo svaka 20, jer sam ja profesionalni Bob the Builder. 9. Da, ovo je 10. Ajde, uzicu. Čekaj, ovako čuvam da vi bolje vidite. Aha, ovo se može rotirati. Tako ravno, ovo tu tako. Sve super.